sve vas lijepo pozdravljam ispred turističke zajednice Grada Zagreba. Najprije želim čestitati prvi rođendan platforme Stories Hrvatske gospodarske komore i zahvaliti se naravno direktorici na pozivu da ovu prvu obljetnicu organiziramo upravo u Zagrebu, tako da najviše hvala na tome. Jednako tako mi je drago da već određeni broj partnera jesu prijavljeni na platformi. Ovo je sjajan način da se skrene pažnja na Stories i da se potaknu i članovi turističke zajednice Grada Zagreba i subjekti koji rade na turizmu zagrebačkog jednog novog aspekta. Svakako se učlane, da pokažu što rade i da naravno budu i na ovakav način vidljivi. Ono što je svakako točno, ja se zahvaljujem ministru, Zagreb je sigurno cjelogodišnja turistička destinacija. To pokazuje naše brojke iz godine u godinu. Jednako tako ono što mi u turističkoj zajednici Grada Zagreba pokušavamo napraviti i mislim da smo u dobrom smjeru, jest da budemo održivi, ali i regenerativni. Sve naše projekte kroz svako godišnje doba i kroz svaki mjesec turistička zajednica pokušava osmisliti takve projekte koji će biti običan atraktor upravo gostima koji žele taj premium segment. Evo, ne bih puno dužila jer su moji prethodni govornici koji sve još jednom pozdravljam rekli ono što je uistinu bitno za razvoj hrvatskog turizma, a jednako tako to se može primijeniti i na glavni grad. Hvala vam. Koliki segment premium usluge u Zagrebu? Koliko je tu veliko? Koliko ste zadovoljni? Jel može bolje? Može uvijek bolje. Ono što se rekla, uvijek moramo graditi premium segment u svakom podsegmentu turizma. I upravo je to ono što turistička zajednica radi. Osim što proizvodimo i stvaramo nove proizvode turističke i projekte, mi ih na takav način i brendiramo. I zbog toga mi je drago da mi danas razgovaramo o brendiranju pojedinih projekata i da će turistička zajednica pokazati na ovom okruglom panelu, odnosno okruglom stolu danas, kako to radimo i koji su nam zapravo ciljevi i koji su nam rezultati. Pa da, evo, ovo što sam rekla ukratko, dakle, kada se određeni projekt osmisli, kada ga se postavi, kada on ima dobar zapravo prijem kod publike i kod građana, mi ga brendiramo ne samo za publiku ciljenu koja je u okruženju, nego pratimo tržišta koja su zainteresirana upravo za takav segment. Ovo čemu ću ja danas govoriti jest platforma Business Lady. Dakle, radi se o inicijativama i privatnim zapravo poslovnim zbirkama koje još uvijek nisu priznate kao muzeji, međutim koji su u gradu Zagrebu zadnjih nekoliko godina našli svoju nišu u momentu kada je jako veliki broj nacionalnih i gradskih muzeja zbog potresa stradao i nisu još uvijek obnovljeni. Ove male, sjajne zbirke koje imaju različite zapravo poslove odlučno nadopunjuju taj jedan gap, kako bih se zapravo izrazila, odnosno nedostatak sadržaja koji je bio uobičajen u Zagrebu. Naravno, on raste iz godine u godinu i zapravo naša zadaća turističke zajednice Grada Zagreba je to sjajno promovirati, odnosno doći do potencijalnih gostiju koji žele upravo tako kulturno-turistički segment. Možemo reći Zagreb klasi. Naravno, da su sve naši veliki projekti koji su već uobičajeni, koji su prepoznati i novi. Tako, ovo je nešto smo napravili prošle godine. Hvala.